Savezne skupštine. Šta vas sada razlikuje sad, evo, Socijaldemokratski savez, šta vas razlikuje od Socijalističke partije Srbije kao levičarske stranke i od prethodnog, da kažemo, onog dela priče oko nove demokratije? Koja je sad to novi koncept? Pa čujte, prvo da kažem da u postojećim strankama više nema snage da zemlju izvuku iz krize, to je već svima potpuno jasno. Znači, drugo, prezasićenost postojećom političkom konfiguracijom je evidentna. Treće, slobodno možemo reći da je Srbija jedina zemlja u Evropi u kojoj su svi na vlasti. Znate, opozicije nema nikakve, bar na nekom nivou. Znači, svi sarađuju. I četvrto, što je najporaznije za mene i vjerojatno za većinu građana, što aktualna politička elita nema ideju kako zemlju da izvede iz teške društvene ekonomske krize. A što nas razlikuje od SPS-a? Sve nas razlikuje od SPS-a. Sve? Sve potpuno. I ja razumijem poziciju SPS-a. Prvo, oni imaju teško nasleđe iz ovog vremena o kome koleginica govori. Vi sada drugo nasleđe vaše je što sedite u vladi koja potpuno spovodi neoliberalni koncept koji je doveo do potpunog sloma države. Pre neki dan čitam izjavu Verice Kalanović, ministra za NIP. Kaže da je vlada u periodu od 2008. do 2011. utrošila 6,7 milijardi eura za regionalni razvoj. Ko se to regionalno razvija? Gde je to? Da nismo ni jedno novo radno mesto otvorili. Se ponašali po ovoj logici koju sprovodi Dinkić, po 10.000 eura po jednom radnom mestu stranim kompanijama. To bi bilo 670.000 novih radnih mesta. Ili da mi sprovodimo tu politiku, to bi bilo 1,5 miliona novih radnih mesta. Gde je nama otišlo 6,7 milijardi eura za ove 3 godine? Od toga 2 milijarde stoji iz budžeta, a ostatak... Eura ili dinara? Eura. Prema zvaničnoj statistici... Svake godine se u Srbiji, draga koleginice, ukrade samo na javnim nabavkama između 750 miliona eura i milijardu eura. Prema zvaničnim statističkim podacima, prošle godine u periodu od aprila do novembra, grad veličine Jagodine je ostao bez posla. Vidimo danas kako živimo, znači živimo tragično. Kvalitet života je merilo svake politike, otvorite frižider i vidite kakva vam je vlast. U Srbiji nije važno više šta se priča, nego ko priča. To je suština. Da li ti ljudi koji to pričaju i saopštavaju, znači u programima sve to piše odlično, ali ljudi koji saopštavaju te priče, da li imaju više i moralni i stručni legitimitet da to sprovedu? To će građani reći. To se slažem. Jer potpuno je nemoguće da isti ljudi koji su nas doveli u ovu situaciju iz nje mogu da nas izvedu. To je ono što se zove relativnim ludilom. Znači, ljudi, ja sam potpuno ubeđen da ovo što se desilo sa Kukuriku koalicijom u Hrvatskoj, sa Zoranom Jankovićem u Sloveniji, da će se i u Srbiji desiti, jer jednostavno neće ljudi više da glasaju iste partije. Tu nastale barikade. Ali šta je sad? Barikade nam nisu donele kroz ova dešavanja, ona za 20 godina ništa dobro. Međutim, ovo dešavanje naroda mislim da je iznenadilo na Kosovu i samu međunarodnu zajednicu. I mi možemo uračunati na Kosovo jedino još uvijek dok tog naroda bude dole. Jer mislim da ima i hvala Bogu, zato i kažem, i mislim da međunarodna zajednica dok god se dole taj narod tako ponaša i dok ne priznaje tu vlast dole, da ćemo mi moći nešto i kao da državu uradimo u razgovorima. Međutim, drugo je pitanje, i ovo je tačno što koleginica kaže, da mislim da zvanični Beograd sve manje ima utjecaja na te ljude dole i to je ono što nije dobro. Jer za nas bi najbolje bilo da se pitanje Kosova rešava 1000 godina. Jer ja se plašim. To je užasna greška. Ja mislim da nije greška, jer ako bi danas rešili pitanje Kosova, mislim da bi nam ujutru otvorili ili neke druge teritorije, ili Sandžak ili Vojvodinu. Mi imamo stav da idemo samostalno na izbore. Normalno, ako se Srbija frontovski podeli kao što sada to izgleda, da ćemo normalno i mi razmišljati o tim koalicijama. Inače, jesmo razgovarali o nekim neformalnim razgovorima, pošto mi dugo svi poznajemo i normalno jedna od tema mora biti koalicija i ne treba bežati od toga. Znači, inače, nikakvi dogovori konačno nisu postignuti, niti o njima razgovaramo.